Umuntu usegcinekile eDawood Mega Boutique eWestwood Mall siyodla inyama ngo-330 nje besibathathu sidle sayidela isixakile ke futhi sithenge nje ivorsi ama-wings ilembengo naba nososi bokucobhoza la uyacobhoza uyadla ufaka emlonyeni sibe sesithenga ke ne-garlic roll ukuthi siyishebe nenyama nansi ke sifika mnandi ukudla kwala kumnandi affordable imali abakuthengisela ngayo inyama hayi inyama iningi kodwa imali incane senjoy kakhulu yabo hayi kumnandi kakhulu yonke into yabo imnandi bengihlale ngibona ama video bekhuluma ngoDawood Mega Boutique mina ngazi uDawood lo othengisa inkukhu nje kuphela kanti sebedayisa nenyama yokosa hayi into yabisezingeni iright konke kumnandi njengoba ngisho hleke bayishisa inyama nokho kodwa kayi senjoyile